Dumelang baheso la moetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho SABC2 puong ya matsoho ke na le Mphotime ha re di thakgole ka dihlooho tsa tsona. On behalf of government and the leadership of Eskom to express our regret and of course convey our apology to the rest of the country the fact that we're experiencing load shedding. Mmuso o bolela ha o sebetsa ka thata o lokisa diteishene tse etsang hore ho be le timatima. I have no doubt we may not have everything that we need, but we have enough capability to defend ourselves. Masole a mararo a o qetela ho a 14 a ileng a hlokahala naheng ya DRC a phomoditswe borokong ba ona ba o qetela pejana ka jeno. Re theoha le tsona. Letona la motlakase ngaka Kgosieng Tshwara-Mokgopa le re hona le moralo wa ho lokisa diteishene tsa motlakase tse nang le mathata ka morao re Eskom e kenye tshebetso mokgahlelo wa botshelela wa timatima. Eskom ke ntse tshebetso mokgahlelo wa botshelela wa timatima ka jeno o tlang ho tswela pele ho fihlela ho etswa tsebiso e nngwe hape. Mohato ona o bakilwe ke ho tima ha di-unit tse ngatanyana stationeng sa Medupi le Majuba. I want to say to the rest of the country that we suffered a setback on the 1st of February after over 300 days of consecutive supply of electricity in an uninterrupted fashion. And again now we're coming back to you where we have another bout of load shedding, and now the intensity is much greater. I must say that even having said all of that, during this period we have been able to achieve 99% of electricity availability. Of course, we want to get to 100%, but understanding where we're coming from, I think 99% confirms the fact that the energy action plan is in motion, and in particular the generation recovery indeed is on course to be able to deliver the kind of results that we desire. Ramokgopa o boletse ha mosebetsi wa ho lokisa o keke wa busetswa morao, mme o netefaleditse ma-Afrika Borwa hore bona empa e le bothata ba setekniki. Ho sa le jwalo tlaleho ena e tla ka mora hore ma-Afrika Borwa a tswe ka lefifi ho latela hore Eskom e kenye tshebetso mohato ona dioreng tsa hoseng ka jeno. City Power e re mokgahlelo ona wa botshelela o tlilo kengwa tshebetsong dipetleleng le diteisheneng tsa ho pompa metsi. Moedi wa City Power Isaac Mangena o re nakong ena baahi bohle le ditshebeletso tsa bohlokwa di tlilo ameha mokgahlelong ona. Empa ba leka ka hohle hohle ho kgotlisetsa maemo setlwaeding. Some customers can expect to be without power for 4 hours straight because of certain blocks that may be shut twice because of their overlapping in terms of the times of the load shedding. It is important to note that this situation will also impact those essential services that may have been previously been exempted. Ditaba di sa le mothating ona jalo ka ha dikgwebo tse nyane di sentse di hula ka thata ka lebaka la ho phahama ha ditheko le maemo a sa tsitsang a moruo. Mokgahlelo ona wa botshelela wa timatima o tlilo mpefatsa maemo. Beng ba dikgwebo ba repeshana ba ile ba tshwanela ho fokotsa basebetsi, mme e ba mokgahlelo ona o tswela pele basebetsi ba tla boela ba fellwa ke mesebetsi. Load shedding ya mpheketsa nna yaka ke duela rent. This load shedding issue it gave us a big impact in all the activities that is taking place here. As you can see, the TVs are blown off, the fridges are all off. I've tried to maintain some of the fridges, but I can't cope. And most of the workers, I was having 35 workers. Most of them, they have been retrenched. I'm left now with 3 workers. Kambombela teng baahi ba re e se le nako jwale ba ntse ba timelwa motlakase ka nako tse itseng, mme ba makaditswe ke ha Eskom e phatlalatsa mokgahlelo wa botshelela wa timatima. Ate ditaba di sa le mothating ona ha re leba ka Eastern Cape teng mokgatlo wa dikgwebo East London o bontshitse ngongoreo e kgolo mabapi le ho kengwa tshebetsong ha timatima moo o hlalosang hore sena se tlilo etsa hore basebetsi ba bangata ba fellwe ke mesebetsi ya bona.
Re atela pele baahi ba bang ba province ya Gauteng ba ipileditse ho Tonakgolo Panyaza Lesufi ho beha ka sehloohong phano ya ditshebeletso le ho thibela ditlolo tsa molao ha fana ka puo ya boemo ba setjhaba ya province hosane, mme ho boetse ho na le taleho ya hore baahi ba batla hore kgello ya metsi, matlo le ditshebeletso tse ding tsa dithethefatsi jwalo ka ile a mang a mathata ba batla hore Tonakgolo a rarolle, empa tebello ke hore o tlo bua haholo ka dikatleho tsa mmuso, mme o boetse o lebeletse ho teka meralo ya ho sebetsana le diphephetso tse ntseng di le teng provinseng. Masole a mabedi a Limpopo le la Free State wa 14 a ileng a hlokalla DRC a phomoditswe borokong ba ona ba ho qetela pejana kajeno. Kajeno ho bolokilwe masole a mabedi a Limpopo ho 14 a ileng a hlokala Democratic Republic of Congo. Rifleman Kelvin Moagi ya dilemo di 28 o robaditswe borokong ba eba ho qetela motsaneng wa Gasekororo ka ntlenyana ho Tsanin. Athe haile Rifleman Richard Chokwe o boloketswe motsaneng wa Moletsi ka bophirima ba Polokwane. Didaba di sa eme jwalo haile ka Thabantsho Free State ho bile le tshebeletso ya lepato la Sajene ya Sesole Ishmael Molahlei ya hlalositsweng e ne le mosireletsi wa baahi ba senang molato le molwanedi wa batho ba neng ba sitwa ho itonela kgahlano le bahlekefetsi ba bona. Ka ho le leng letona la naha la Sesole Enji Motshekga le tobakeditse ntlha ya hore Sesole sa naha se na le bokgoni le boiphihlelo ba ho sireletsa naha ka hohle. I have no doubt we may not have everything that we need, but we have enough capability to defend ourselves. Lefapha la naha la Sesole le boetse le mmengwe ho hlella ka pela komiti e tadimaneng le mafapha mmuso tshebedisong ya ditjhelete ya Ellen Scopa ka mora ho tekwa ha puo ya ditekanyetso tsa ditjhelete tsa 2025 le 2026. Ho kentswe tshebetso melao le dipehelo tse thibelang baahi ba phunyuleng dipuleng tse matla le ho ritsa ha seretse ka borwa ba Durban ho boela ba aha dibakeng tse kotsi. Hara batho ba robong ba hlokahetseng dipuleng tse matla le ho ritsa ha seretse ho kinyeletsa ngwana ya dilemo tse 13 Lindokuhle Mthembu ho hlaloswa ha a epetswe ke ho ritsa ha seretse Ensimbini borwa ba Durban. Asina umhlaba esingawo kona ngoba ore ha rena sebaka seo re ka fallelang ho sona. Mme wa ka o sebeditse ka thata hore a fumane sebaka sena. Re ikemiseditse ho ka tsamaya ha fela lefapha le ka re fa mobu. Sesuswe la Ba lefapha la bodulo ba re ba etsa mekutu yohle ho fumanela mahlatsipa sebaka se bolokehileng se tlasa taolo ya mmuso. There's a need for the municipality to enforce the bylaws so that people do not build houses in areas that are, are prone to, floods, that are prone to mudslides and landslides. There are plans, to relocate some of the families, especially those that have been affected. Athe lefapha la taolo ya dikoduwa le ntse le lekola boleng ba tshenyo e bakilweng ke dipula tsena tse matla. Dipapading re fumana hore Magurumo Gallants e bapetse ka ho lekana ka noto sehlopha le Polokwane City Petrus Molemela Stadium Bloemfontein. Gallants e sa tswa leleka mokwetlisi Dan Malesela mme e maemong a tlase haholo lokong ya Betway Premiership, mme Polokwane City yona e maemong a bone. Lesotho le bile le lebelo la Maseru City Run la 42.2 km ka jeno mo dimathi tse fetang 1400 di bileng teng lebelong lena. Motlotlei le Thodi Seiso le Mofumadi Masenate Mohato Seiso ba ne ba le teng le bona lebelong lena. There are 102 international runners from Kenya, Philippines, Germany, I think Zimbabwe, Botswana, and then mostly South Africa. The turnout is 1,420, 98 for 42 kilometers, and then there are others. The highest is the 600 for 10 kilometers. It's our first time doing it, actually. It's my first time. I'm South Africa. I normally run my race in South Africa. This was fun. I believe it's the third year of it, so let's do more of it. It was good to see a lot of people out. It was hectic, but we did it. Yes, despite the practice, we practiced, but yeah, we can never practice enough.
Mmuyo ka ikopanya le rona ho social media ka hare ya fumaneha ho Facebook ka ditaba dikgang_x ke @ditaba_dikgang lo phisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp mme o ska subscribe ho YouTube ka SABC ditaba_dikgang. Khaswene ya ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka hora ya borobedi ka Phirimana. Bolepi bo ya latela. Ke o taba.